Eet soveel botter, vet en room as wat jy wil, maar sny alle graan en suiker uit. Dit in 'n neutedop is The Real Meal Revolution van professor Tim Noakes. Die eetstyl lok egter baie kritiek uit. Die vereniging van dieetkundiges het 'n klag teen Noakes ingedien toe hy 'n ma aangeraai het om haar baba op die dieet te sit. Infants aren't supposed to have such high intakes of protein, for example. There's lots of studies that show that even in infant formulas, they needed to reduce the amount of protein because it actually impacts obesity later on in life. Little kidneys of a child won't manage with that amount of protein. Dr. Tony Darby is 'n wêreldbekende kardioloog en 'n groot kritikus van die dieet. Patients who follow this diet generally show a rise in cholesterol, some a very big rise in cholesterol. Darby sê talle studies verbind hoë cholesterol en hartsiektes met mekaar. En in Suid-Afrika is hartsiektes 'n groot probleem. Die vereniging gaan nou rekord hou van die gevolge van die dieet. Tog sê Darby en Helsing Strydom hulle sien reeds 'n uitwerking op van hulle pasiënte. She'd started following the diet and she had to stop because she was really not feeling well. The kidneys started failing. He's been on this diet for 2 years and now has a cholesterol of 11 and a bad cholesterol of 8. Albei sê gewigsverlies is moontlik omdat jy suiker en koolhidrate uitsny. Maar die hoë vetinhoud, proteïene en te min vesel kan lei tot gesondheidsprobleme. Darby sê hy weet nie van een kardioloog wat die dieet goed praat nie. No. None. Darby en Helsing Strydom sê die dieet is nog nie behoorlik getoets nie en daar's nie genoeg navorsing oor die gevolge van banding gedoen nie. Hulle sê daar's wel baie navorsing wat toon dat hoë konsentrasies versadigde vet en te min vesel in jou dieet jou kanse op kolonkanker, nierkomplikasies en hartsiektes kan vergroot. Karla Kutse, Johannesburg.